Assalamu alaikum hurmatlı bizim podpisçikler. Biz sizlerge Uçkun Mal Bazarında koyulardan bağlarını denip vermekçiyiz. Biz menen birge olуңuzдар. Abul sizler görüp turgan qozu qoçqar eken. Жақшылап тартып көрсетіп қойым. Басын қанша дедіңіз ава? 8,5 kami var. 8,5 ming so'm kami var deydi. Quyruğu var ekan. Toy ma'rakalarga jetelep bargani o'ta yaxshi. Quyruğu bilan. Buni yaxshilab tartib ko'rsatib qo'ying, ko'rsangizlar bo'ladi. Jem jeb turganmi? Jem jeb turgan ekan. Bozoringizni bersin. Kırgızistan tanıp olan. Abul sizler görüp turgan Gisar qo'chqorlari baba. Gisar qo'chqorlar. Gisar qo'chqorlar ekan. Qo'chqor bu qo'zi bular. Ha, yosh bola bilan 4 yaşar. 4 yashar ekan. Bosini qanchada otasi shunun? Boasini 22 ming. Bosi 22 ming so'm. Kami var baba? Kami var hozir. Bu narxlardancha? Narxlar bu 22 ming. Hozir. Bana 20 ming. Bu 20 ming. Bunisi-chi bunisi? Bunisi 25 ming. Bunisi 25 ming so'm ekan. Quyruqlari bilan ko'rsatib qo'ying. Ben televizordan ko'rasan, artık. Hadi keşke uxlamasdan televizor ko'rgin, hey. Bunisi-chi bunisi? Ha 15 ming. 15 ming. 15 ming so'm. Bulardan kami var, bu aytganlaringizdan o. Kami var. Bu ko'k qo'zichi? Çok fazla 10 ming. Bu 10 ming so'm kami var ekan. Yaxshi cho'ng qo'chqorlar ekan. Ko'rsangizlar bo'ladi. Bu o'zingiz bag'asiz bularni. O'zim bakam. Bozoringizni bersin ava. Rahmat. Assalomu alaykum. Siz qanchada otasiz bu qo'zini? Bunu jetida otasiz aka. Ben o'zim ko'rganim. 7 ming. Bo'lishi, kami bo'lav. Kami var. Kami bor ekan, 7 ming so'm kami bor. To'ylarga jetilagani yaxshi ekan. Bozoringizni bersin ava. Bu sizlar ko'rib turgan qo'chqor bo'lsa, Yo'q, chiqamiz televizordan. 10 ming so'm deydi. Jashi qancha jashi? Qo'zi. Qo'zi ekan. Quyruğu bor ekan, ha? Yarmini görme gel karşıya. Quyruğu bor ekan. 10 ming so'mdan kichkina tushib berasizmi buni? Tushib beradi ekan. Bozoringizni bersin ava. Abul sizlar ko'rib turgan qo'chqorlar bo'lsa, uchovi birdek ekan, ava. Uchovi birdek ekan. Meni bilan ekan, quyruqlari bor. 10 ming so'mdan kemi bor deydi. Fizigiyle kemi var bir azırak bu 10 mingdan. Kichkina kemi var ekan. Bozoringizni bersin ava. Bular sizlar ko'rib turgan qo'chqorlar bo'lsa, boz qanchadan ekan bulardan? Kaçına? 15 kami. Buna ber ikisini. 15 oltan. 15. Kami var. Var. Narxisichi? 13 kami. 13 ming so'm kami var. Yaxshi qo'chqorlar ekan. Jem jeb turganmi bular? Jem jeb turgan, so'yishga jaraqti qo'chqorlar ekan. 6 qala olib qo'ying. Abul sizler ko'rib turgan cho'ng qo'chqordi bo'lsa 20 ming so'm kemi bor deydi. Qarangizlar shunda jonda qo'chqorlarning oldida cho'ng bo'lib turishini. 20 ming so'm kemi bor deydi. Hozir sizlarga ko'rsatib qo'ying quyruqlarini. Ming so'm kemi bor deydi. Abul sizlar ko'rib turgan qo'zi qo'chqorlar bo'lsa, ekoni 15 ming deb otdir. Kemi bormi? Kemi bor ekan. Jem jeb turgan. Bosh to'ylarga, so'yishga jaraydi.
Бул сиздер көрүп турган тыбыт чыга турган эчкилер экен. Токол өзгөчө породадагы. Баасын канча дедиңиз бунусунун карасыны? 4000'den 4000 сом дейт баасы. Кеми барбы? Kemi yok. Кеми жок экен, 4000 сом. Бул Кашкага канча сурап атасыз? 3 çete. 3700 сом. Алайдын эчкилер экен. Мына көрсөңүздөр болот. Тыбыт бере турган эчкилер экен. Сааганы булар болбойбу? Bolat. Саа битсе дагы болот экен буларды. Базарыңызды берсин. Rahmat. Бул сиздер көрүп турган саа ичкени жакшы породадагы эчки экен. Улагы менен мына желинини дагы көрсөңүздөр болот. 2 литр сүтү бар дейт мунун. Баасыны канча деди? 5,5 bin dedi. Baası 5000 сом eкен улagı менен. Азыр улагын да сиздерге көрсөтүп коеюн. Улагыны мына ичине киргизип коюштур. Мына улагы. Мына улагы да ошондук экен, мурга чоң улагы экен. Бул сиздер көрүп турган аңгөр породасындагы эчкилер экен. Мына улактары көрсөңүздөр болот. Мына эки четтегилердин канчасы сурап атасыз ушуларга? 3,5 bin. 3500 сомдон экен баасы. Tıvıt bağıtında, gün bağıtında. Tığıt bağıtındagı eçkiler eken. 3,5 kam var. 3,5 bin tuşunu. Angor. Hoşkan mı ne? 3,5'dan. Assalamu alaikum baba. Aytып koyasız bu ulaqtardın bağlarını. Baba. 3,5'dan beri otar. Qayerden ulaqtары bu? Bu Taşkömür. Anan Şvetsiyadan gelgenler. Şvetsiyadan özünüz alып kelesiz baba. Özüm hakkında bunu aktardı. Buna bu Taşkömür'deki. Bazarınızdı versin baba. Sen yolunu versin. Bu sizler görüp turgan eçkiler bolsa. Çoңdарын kança dediniz? 5 bin sen. Çoң semiz soya turgandары 5000'den eken, kiçineraktarıçı. Kiçineraktarı. 2000 somdan 5000 somga çeyin eken mına ulaktar. Ulak eçkiler. Жақшылап тартып көрсөтүп коеюн сиздерге. Базарыңызды берсин ага.